Yes, reka rero nizere ko mumeze neza cyane bakunzi baruka Ipaya News. Nizere ko muri amahoro neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Turagarutse rero muri zi update z'amakuru agezweho muri aka kamwanya ubu tuvugana, aho rero imirwano yamaze kuba ikomera ibintu byamaze kuba bigira gute bihindura isura. Tugiye kugaruka kandi ahantu bita Gahororo ubu tuvugana hano hafi n'ishyamba rya Kabasha havutse icyitwa imirwano ikomeye cyane. Ahangaha ni mu bice byegereye neza cyane ahantu bita za Ruhimba ndetse naho bita za Imbunda ndetse naho bita za Gahwera. Aha hose rero tugiye kugenda tuhagaruka mu makuru akomeye cyane twamaze kuba tubategurira neza cyane Seke. Amakuru kandi nanone akomeye cyane ku buryo bukomeye cyane ajyanye n'imirwano yabayeho kuri uyu munsi. Tugiye kubabwira kahitwa Uvira neza indani mu mujyi rwagati. Ibintu byamaze guhindura isura, urugamba rwafashe indi ntera. Umutwe wa 23 uri mu kazi gakomeye cyane, uri gukubita icyitwa coalition ukayihashya neza cyane. Ubu tuvugana rero byamaze kuba bikomera, nyaboneka mwizere ko neza cyane ibintu bigiye guhinduka ibindi. Amakuru akomeye ku buryo buhambaye cyane nanone kandi avutse muri iyi mirwano iri kuba none hangaha ubu tuvugana neza cyane ahantu bita Sange naho harimo urugamba rukomeye cyane. Umutwe wa 23 uri kugenda ugira gutye ukubita iyi coalition ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma kandi tugiye kugaruka ahantu bita ahangaha bita muri zino access ikomeye cyane ziri kugenda ziberamo urugamba n'ubundi rukomeye cyane, nkuko nagiye mbibabwira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera. 23 iri kwataka ku buryo bukomeye cyane ahantu bita Gahwera. Ibyo byose rero bikubiye mu makuru tugiye kugenda atubabwira. Hanyuma rero nta kindi kintu usabwa, ni ikintu kimwe gusa, ni ukureba aho hasi handitse subscribe ukareba ko watwiyunzeho. Niba waramaze kutwiyungaho rero nta kindi usibye gutera agatebe hanyuma ugakurikirana amakuru ku buryo burambuye. Amakuru yacu munyemerere tuyatangirire neza cyane hano muri Warikare byifashe bite, niko ngiye kugenda mbabwira uko byifashe rero. Hanyuma rero nyaboneka mumenye neza ko ibintu bitigeze bigira gute byoroha habe n'akana gatoya. Amakuru avuga ngo iki rero? Amakuru avuga ko abantu barwanyi ba 23 kuva mu masaha mu gitondo baramukirizwaho urugamba rukomeye cyane. Aho rero no mutwe wa 23 wagiye ukora akazi ukora iyo bwabaga kugira ngo urebe ni wakigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwamo imirwano yabaye kuri no munsi kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza amagingo aya ngaya. Aho rero ibintu byamaze kuba bigira gute, byamaze kuba bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru avuga ngo iki rero? Amakuru aravuga ko ibi bitero byabayeho, nyemerere tugendane neza cyane akantu ku kandi. Ibi bitero byabaye kare mu gitondo, ariko na n'ubu muri uyu mugoroba ubwo twinjiye mu makuru mu kanya gato ku isaha 12:11 gutyo urugamba rwari rwongeye rutangiye. Ushobora kwibaza ati se urugamba rwari rutangiye ute kandi wumva nyine habaye imirwano imvuye turiga igakubita ikagira gute? Ni mwubwo buryo. Amakuru rero ari kongeraho aravuga ko imirwano yabaye kuri uyu mutwe wa 23 ari imirwano ikomeye cyane yabahuje mu kanya gatoya hano muri Pinga. Iyi Pinga yari iri kuberamo urugamba. Amakuru ari kongeraho nuko M23 yari iri kugabwaho ibitero mu duce n'ubundi twabarizwagamo FARDC, ariko FARDC bakaba barayikubise bakayisuguma inyuma bakayivana muri Pinga Bushimo bakayijyana ahantu bita Nkasa. Aha muri Nkasa rero niho haberagamo urugamba rukomeye cyane rwahuzaga umutwe wa 23 ndetse n'iki gisirikare cya leta FARDC. Ibi bintu rero bikaba bimwe mu byafashije aba barwanyi ba 23 gutuma bahashya iyi coalition n'ubundi irwana ku ruhande rwa leta. Hanyuma kandi andi makuru akomeye cyane ajyanye n'uru rugamba nuko byifashe. Sobanukirwa neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Nakubwiye ngo nujye uhagera ukumva ni ngiye urimo muri aya makuru, ujye uvuga ko agahuru kahuye n'umunyutsi. Reka mbivuge mu ubwo buryo. No kuvuga ngo iyi mirwano yabaye isize za wazarendo zigeze ku 8 zose ndetse n'abandi basivile bageze kuri 4, hagati ya 4 ngo na 3 ngo bakomerekeye mu rugamba, ariko abageze kuri 2 bahasiga ubuzima ba wazarendo barashwe n'umutwe wa 23. Hanyuma ku ruhande rwa Mvuye turareba tibimeze bite?
amakuru avuga ko bagabwe ibitero bitunguranye ngo bakabanagamo ikibombe. Kugeza aya masaha ntituramenya ngo ese icyo kibombe cyaba cyagwiriye abasirikare ba M23 cyangwa sibyo. Hanyuma rero we nta kindi kintu usabwa, ni ikintu kimwe gusa cyonyine, kuntiza uwo mwanya ubundi ukagenda ubimenya. Amakuru avuga ko kandi muri bano barwanyi ba M23 bari guhangana n'ikoalisi Rwanda ku ruhande rwa leta Kinshasa, bagize batya batungurwa n'ibitero byari bikomeye cyane bya Wazalendo mu kanya gato rwose. Ubwo nari nibereye muri aya makuru, ubwo nari ndimo mvuga ati reka ntegura amakuru tubane neza cyane gatanu kikagenzi kako, ngo hanyuma bagabwa igitero gitunguranye gisize bano barwanyi ba M23 bigaruriye n'ubundi kamwe mu gace gakomeye cyane kabarizwa hano muri Satre ya Warikare. Hanyuma rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko byamaze gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uno mutwe wa M23 ukaba uri kugaragaza ibimenyetso neza cyane byerekana ko nta mikino ufite, kandi ko icyo ushize imbere ari uguhangana na FARDC ndetse na Wazalendo. So ngira ngo ibyo birumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera. Amakuru avuga ngo iki rero? Amakuru aravuga ko bino bitero byabaye n'ubundi muri aya masaha amasasu ngaracyari kumvikana muri zino axe. Ese izi axe ziri kumvikanamo amasasu aho ngaho ntibiri amasasu nari kumvikana muri axe M23 iyoboye? Ibyo byose turacyari kugenda tubikurikirana. Gusa amwe mu makuru fite kandi amakuru akomeye cyane avuga ko ibi bitero byabayeho byarashwe kuri bano barwanyi byagabwe kuri bano barwanyi ba M23 ari ibitero bisize hari ibice bimwe na bimwe n'ubundi byigaruriwe n'umutwe wa M23. Ntabwo byagabwe muri axe M23 irimo, gusa bari bayisangiye na za Wazalendo. Hano ahantu bita nkasa urimo garukano bita Pinga Bushimo, kuko urumva za Mpeti za Katobi barahavuye. Ubwo ibitero byari biri kubera hehe? Byari biri kubera hano muri axe ya nkasa ndetse ni axe n'ubundi ya axe ya Pinga Bushimo. Urumva ruko rero ibintu byari bigize gute? Ntabwo byari byoroshye hagati aho ngaho. Hanyuma andi makuru akomeye cyane aravuga guki rero? Andi makuru akomeye cyane aravuga ko bano barwanyi ba M23 nubwo bivugwa ko bagabyeho igitero, ariko iki gitero ahubwo kibabereye amahirwe yo kwigarurira kandi gace kari hano hafi na Pinga indani kwa ndani. Ubu tuvugana ku kibuga cy'indege intare za Sarambwe tayari zishobora ngo kuba ziharaye. So twihuta cyane n'andi makuru akomeye cyane namaze kuba mbategurira n'ubundi ajyanye n'uru rugamba ruri kuba. Tubabwire ko kandi uyu munsi mu masaha ya kare aribwo ibitero bitunguranye byatunguye cyane bano barwanyi ba M23 byabayeho ahitwa Sange ni ibitero by'abacashuro b'abanyamerceneri b'abanyakolombia bagabye ibitero kuri M23. Ibi bitero bagabye kuri M23 rero bikaba byasize M23 igize gute? M23 yigaruriye n'ubundi agace kari hagati ya hano muri Sange ndetse n'ahantu bita Runingo ndetse n'akandi gace kari hirya gato kitwa Bwegera. Aka gace ukavamo utawerekeza ahitwa Ruvungi, ukava Ruvungi utawerekeza ahitwa Katogota. Hanyuma ibi bitero kandi M23 ifatiye mu tundi duce byabayeho bivugwa ko abamerceneri bari bagerageje kureba niba hari izindi nzira bashobora kunyurira, hanyuma ibice bikagenda bigira gute byigarurirwa n'uyu mutwe, bakagenda babigira gute babyirukanamo FARDC. Ariko bikaba byababereye ibibazo bikomeye cyane, ahubwo bikarangira bageze gute bakubiswe ku rwego rwo hejuru bakabura iyo berekeza. Sasa kandi nanone amakuru aravuga ko bano barwanyi ba M23 ibyo byose byabayeho babireba n'amakuru bayafite neza cyane kabisa, ariko bitumye cyangwa se bisize n'ubundi hari uduce twishi cyane tugize gute twigaruriwe.
ubu tuvugana kandi abameriseneri bamanutse hepfo gato hano bita Runingo, baragenda barakomeza bigira hano muri Kiriba. Sasa uko ibi bigaragaza gutsindwa kwa FARDC, bikagaragaza itsinzi kuri M23. Ibyo byose rero ngira ngo muri kugenda mubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma andi makuru akomeye cyane aravuga ngo kirere, andi makuru n'ibitero bikomeye cyane biravugwa ko kandi aba barwanyi ba M23 bongeye gutungurwa kandi nanone n'ibitero bikomeye byabagabweho, by'umwihariko hano muri kano gace muri kano gace n'ubundi ka Bwegera. Hano Bwegera, hagati ya Bwegera ndetse na Sange haberemo naho ngo urugamba mu kanya gato yagatambutse, ni mu masaha ya kare gusa mu gicamunsi rwagati, aho uri kuvuga ko ari ibitero byagabwe kuri bano barwanyi ba M23 ariko byari byateguwe n'ingabo z'u Burundi. Ibi bitero kandi amakuru avuga ko bisize, sinzi niba turi kujyana, ibi bitero bisize nanone ingabo z'u Burundi zihuye n'uruva gusenya. Ingabo z'u Burundi zihuye n'uruva gusenya kubera ikirero, kubera ibitero bikomeye cyane bibagabweho ariko bikarangira nta kintu bigize gute bikemuye cyangwa se ngo byangirize. Ubwo bivuze ngo uko byagabwe kugeza amaginga aya ngaya n'ubundi niko bigize gute bikimeze. So amakuru kandi ari kungeraho aravuga ko usibye ako gace ka Sange, kuko niyo umanutse ngukikubita mu kandi gace kitwa Ruvungi, utu duce twombi utwumvamo urugamba rukomeye cyane n'ubundi by'umwariko rujyanye n'intambara iri kubahuza n'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko kandi nanone M23 yagize itya igakora iyo bwabaga kugira ngo irebe niba yahashya icyitwa coalition, ariko bikaba byakomeje kugenda bigira gute ibihinduka ikibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mutwe wa M23 ukaba ukomeje kugenda ukora iyo bwabaga kugira ngo urebe niba warengera abasivile, ariko nkakubwira ko ibintu byamaze kuba bikomera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, byahinduye isura. Amakuru kandi aravuga ko uyu mutwe wa M23 nanone ahangaha hano bitwa Ruvungi neza cyane indani kwa ndani rwagati, naho haravugwamo ibitero bikomeye cyane byabayeho kare bisize M23 rero muri mugoroba itunguwe kubera yuko hano Ruvungi ntago bari biteze yuko hashobora kubera mu rugamba rukomeye nkuru, ariko n'ubundi rukaba rubaye kandi rukaba rusize n'ubundi nta gace M23 bayikuyemo. Bivuze ngo coalition iri kurwanira hiri ndetse n'umutwe wa M23 nawo ukarwanira ahuri. Uku kukaba navuga ko ari nk'itsinzi k'uyu mutwe wa M23, ariko nkavuga ko nanone ari itsinzwi ku ruhande rurwana ku ruhande rwa leta n'ubundi ya Kinshasa. Amakuru avuga ngo kirero, amakuru arambwira yuko ibi bitero byabaye byari biteganyijwe yuko ngo bano basirikare b'u Burundi bajya kubohoza bagenzi babo bamaze iminsi barafashwe n'umutwe wa M23. Wenda ibyo tubiveho gatoya, ahubwo reka mbabwire operation nyizi nabayeho ngo kwari ugutinza umutwe wa M23 kugira ngo babone uko bambutsa amabuye. Bamaze iminsi bacukura bafatanyije n'abamerceneri ndetse n'abazarendo n'intera hamwe yo kugurisha mu Burundi mu buryo butemewe, akambuka nka forode bitazwi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ni ubucukuzi bushyashya bwazanywe n'abamerceneri bwo gucukura amabuye y'agaciro ngo barebe niba bashobora kwihemba mu gihe leta Kinshasa yabuze amafaranga yo kugira gute kubahemba. Ikindi kandi ngo bagomba gukoresha strategy zose zishoboka ngo barebe niba bagira bate babasha kwibikaho ibintu nk'ibyo byose bigiye bitandukanye. Ariko nkakubwiza ukuri kaho kugira ngo wenda babyibikeho, ahubwo bakomeje guhura n'uruvo gusenya bakubitwa izakabwana n'uyu mutwe wa M23. Ngira ngo rero birumvikana yuko biba byakomeje kugenda bigira gute ebihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Andi makuru ya breaking news, amakuru yihutirwa, amakuru akomeye cyane, amakuru ahambaye, biravugwa ko kandi nanone bano barwanyi bayi mu 23 kuri ubu bari kubarizwa ahangaha hepfo gatoya usa n'uwegera Ruvungi, ariko abandi bakabarizwa ahantu bita hano muri Katogota,
by'umwihariko urimo uzamuka werekeza muri za Kamanyora. Hari ibitero bivugwa kandi by'ingabo z'u Burundi bigiye kujya bibagabwaho, ariko nkakubwiza ukuri ko bino bitero nubwo bigiye kujya bigabwa kuri M23 ahubwo bigiye kujya bisiga M23 yirukanye ingabo z'u Burundi kandi inatsinzemo abatari bakeya cyane. Hanyuma andi makuru kandi nanone akomeye udakwiriye gucikwa tena ukwiye no kumenya ajyanye n'uru rugamba, ni ukukubwira ko yitwa Kavumu angaha ku kibuga cy'indege. Ngira ngo hiriwemo urugamba rukomeye cyane, aho Wazalendo zagerageje ubushoboka ibyo ari byo byose ngo barebe niba bagira gute bakirwanaho, hanyuma bakaba bakubite mu 23 bakayambura kino kibuga cy'indege cya Kavumu, ariko bikaba byababereye ibibazo bikomeye cyane cyangwa se ibibazo bihambaye. Hakaba habayeho rero gutsindwa kwa bano barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, yaba FARDC nabwo biravugwa ko yari ihari, Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi ngo bari barimo byagaragaye. Ahangaha rero bari bagerageje uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose baturuka mu ishyamba rya Kahuzi-Biega. Nta n'uwatekerezaga ngo amenye neza niba bano basirikare baba bahari bangana kuriya. Abasirikare ba Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FDNB bangana kuriya ko baba bahari kandi tena banafite umugambi umeze nk'uriya, by'umwihariko wo kugaba ibitero kuri M23. Ibi rero bikaba byabeye ikibazo, bigatuma M23 yicara ikitekerezaho, igatekereza ikareba ese niba bano basirikare bagaragara mu bice tuyoboye ubu no mu zindi access uko byaba bimeze, ntibaba bakihishe no mu mazu. Iki kintu bagitekerejeho, barangije bapanga gahunda, bashyiraho gahunda shyashya, gahunda yo kujya bagira gute bashakisha icyitwa, sinzi niba muri kunyumva neza cyane, icyitwa FDLR cyose aho kiva kikagira gute kikagera. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane kubwo gukubitwa cyane kw'aba Wazalendo n'ubundi, by'umwihariko bagiye bagira gute bagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23. Hanyuma kandi andi makuru akomeye, biravugwa ko operasiyo z'amasuku zo zakomeje, ngo zabaye nyinshi cyane, ngo zabaye nyinshi. Niyo mpamvu ngo Wazalendo bafite ubwoba ngo bwo gupfanga isaha ku isaha, ngo M23 ngo ibintu babishyize ku rundi rwego, ngo kereka ngo baretse kugira, kandi ibyo ni ibintu bidashoboka. Amakuru avuga ngo kirero, amakuru aravuga tugarutse hano inyuma gatoya tukasa n'abagarukira muri Kivu ya ruguru, tubabwire ko hano muri Kivu ya ruguru mu bice birimo za Masisi harimo kumvikanamo urugamba rukomeye cyane. Agace kitwa Nyabyondo kari kuberamo urugamba rukomeye cyane, imirwano iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'umutwe n'igisirikare cya leta FARDC. Bimeze bite rero? Nyabyondo muri Rwibo ndetse n'akandi gace kitwa Rutobogo, ahangaha humvikanye ngomo amasasu, n'uduce twose tubarizwa muri teritwari ya Masisi, ngo hagiye humvikanamo urusasu ariko rumwe kandi mu gihe kitarambiranye. Nimvuga mu gihe kitarambiranye nuvuga ngo ni nko mu minota 40 ukumva hari abararashe, mu yindi ukumva hari abararashe, hariya ukumva bararashe. Nuvuga ngo habayemo kumvikanamo amasasu uyu munsi. Bivugwa ko ari abaturage babaga bari gusahurwa, bari guterwa ubwoba, gusa nta wahapfiriye, nta n'umuzalendo wafashwe. Ibi rero byo byatumye M23 ngo yicara ifata inyigo, irandikira jya kuri map, iracekinga neza, irareba, ibona Nyabyondo niyo satere ikomeje guteza urugomo. Ikindi ibona aka gace niko gakomeje kubamo indiri nini cyane ya Wazalendo ndetse na za FDLR. Hanyuma rero bamaze kubyigaho, bamaze kubigenzura neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, barangije baravuga ati gahunda na operation yo kujya gushaka umutekano muri zira axe, kugira ngo umuntu ajya akora cyangwa se ajya agenda yumva ameze neza, atikanga ngo ningera hariya ngo ushobora kuza gupfa. Uzi kugenda ubizi ko isaha ku isaha wapfa, cyo nacyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma amakuru nanone akomeye cyane nanone udakwiriye gucikwa, aya makuru avuga ko bano barwanyi ba M23 baba bari hano muri za Sake, bari gukora akazi gakomeye cyane ko gushakisha za Wazalendo ndetse na za FDLR zibarizwa muri iyi misozi. Biravugwa ko hakomeje kuba ubusahuzi bukomeye cyane ndetse n'ibitero bikomeye cyane
bigenda biyibasira abasivile mu bice M23 yigaruriye, by'umwihariko nk'hano muri za Nyiragongo ndetse n'hano muri za Sake. Ari abazarendo baba FDLR bagenda bakora ibyo bikorwa bashaka iki rero, bashaka ibyo kurya ngo barebe ko batakicwa n'inzara, dore ko aho bari cyangwa se aho baherereye naho babarizwa kuri ubu nta byo kurya biba bigize gute, biba bihari. Gusa amakuru akomeye cyane kandi amakuru anababaje nuko atari bonyine, ahubwo bari kumwe n'abamerceneri. Aba bamerceneri rero bo mu mutwe wa Blackwater bahunganye nabo kuva umujyi wa Goma wakinjirwa, bikaba rero bigiye kugira gute kubakora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So ubwo rero nyamuneka nagira ngo nkushimire wowe twabanye neza cyane muri aya makuru, nkushimira kabisa ko twagiye tubana neza cyane, nkusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo utaza kugenda ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya tuba dukomeje kugenda tugira gute tubategurira. Gusa dusoza wenda makuru babwire ko uyu mugabo witwa Thomas Rubanga nawe yongeye kujya ahantu bita muri Pofo. Ahangaha naho rero yahakorema akazi gakomeye cyane, biravuga ko kandi yaharwaniye ngo hicwemo n'umusirikare umwe ukomeye cyane wa FARDC. Gusa amakuru ndacyari kugenda nyakurikirana neza cyane gatanu kwikagenzi kako, ubwo ndaza kuyabaha mu makuru yacu ari buze kwakurikiye mu masaha ya mu gitondo. Hanyuma reka wenda tuyasoreza aho ngaho, hanyuma tuze kuba dusubira mu yandi masaha ari imbere.